Yisho-ke Shawe, thini indaba kuleli phepha lakho namhlanje? Magubane, as far as I'm concerned, kutheni lento kusoloko kundim namhlanje? Magubane, as far as I'm concerned, kutheni lento kusoloko kundim umuntu okwazi ukuthenga iphepha apha room 8 block C. Into yenziwa ngabantu ukuthi yisho-ke Shawe, zithini indaba kwelo phepha lakho? Hayi, ukuthi mina ngenzoni ukuthi anginaso isikhathi sokuhlala phansi ngifunda iphepha njengakho. Hayi ukuthi ngoba ngingafundile ngempela mina. Magubane, okoko ndakubonayo ntangam, andizange ndikubone uphethe iphepha usithi uvela kulithenga. Ndibone ke into ba kukuba mhlambe akunamdla okanye kumnyama pha ku kunzima mfonini. Hayi. Uyabona mina Shawe ngafika mina esikoleni. Ukuthi nje ngaphuma ngolusesa. Uyabona ngaswe ngathatha lolu bizo lwami lokunyanga ngayeka yonke into. Uyabona lokho kuthiwa o diploma no discussion. Ungangikuthatha kalula kabi mina. Kalula. Usekani? Nawubuya wemboboti. Sitaxi. Khotsi. Ke lena longolo la ne ke le bujwetsa ka lona. E ka re ba re tlovile TV. Impa jwale ke kopa o check le mono wa tseba handwriting ya motšhini o bana ba ngola ka ke yone ba tla emphazamisa. Motšhini kapa no motšhini tate ha o sa tsebe ho bala ha o tsebe bala. Ntwe na lona ya dotha sekolo ena. Re bona. TV license or TV license must be paid must be paid within 14 days or face prosecution. Oh no, that have a TV. Bar o kola ta license ya TV ke di 14 man office sa bana tso kholo tsa di bisang prostitution. Awusho esha. Wona ucabanga ukuthi yini abangela ukuthi ibhange likhulu le People's Bank ingiqashe mina ingenza messenjana ngisebenza khona ukuthi ngifundile. Magubane, yiyeke leyo. Bathi apha ephepheni kukho ingxaki enkulu phakathi komabhala notata omkhulu nomakhulu bethu. Xa besiya pha eofisini beyolanda inkamnkam yabo. Omabhala banobuqhetse bobubi bokubimali. Hayi funda qhubeka ngilalela. Mfake uqale. Uyabona baba Mkhizi, uma umuntu efundile umuzwa ngokukhuluma kwakhe. Uyabona mina I'm very educated. Futhi I'm learners lapha ekhaya. Wemnumzane Leonard. Masivumelana ukuthi ke ngeke wena ukhona ukuthi ngigunde kabi ngoba ngiyagunda phela qeku ikanda. My name I'm not Leonard. Uyayazi lento abathi is queen language. Mina ngikhipha amakhala. Ungathini nje uma sengithi ibhika sikhi iCapricorn. Ngeke umtshele. Ngifundile mina. Wemnisa ndini. Uyabona ukufunda kwakho. Mina nginamsebenzi lapho hiki bakho lapho. Wena awufundile wena uzangifunde nanda semnandi. Ziphi ibuko zakho ukutshela ukuthi ufundile? Phela ifuna ufaka ibuko. Hayi mdlala ngami wena. Futhi ngiqedile manje. Ukuma la. Lethi sibuko phela ngiyibuka. Hey. Uzoyibuka nini nje? Lethi mali yami uhambe la manje. Lethi mali yami. Jonga uyachitha Magubane uyayazi into ba emafactory namakhulu. Elithonsi uchithileyo ngoku lingakwenza utsalelwe imali enkulu emfuzweni wakho. Kuthi wekhumbula kaloku lela thonsi ubulichithe etafuleni. Hayi. Shawe. Ungayibona kanjani into echitheke kanje yamuncwa la itafula lethu elidala? Magubane uyalibala mfondini into kuba abelungu banomachina abathethayo necomputer. Ubone emfondini umlungu ekhupha icomputer kukho le computer nencinci ngathi ibriefcase ana. Ayibheke mfondini ayivule. Umntana omlungu aphethe amaqhosha ukuthi ikale mfondini tswi. Ngexesha itswi. Ibala la mali elathonsi bulichithile. Versus 65 rand omkhulu. Kuthiwa ke yabona ke le 65 yila profit buyichithe etafuleni. Ya, nakho. Uyayibona le nto ngisho. Angithi thina sithatha ingane zethu siyise esikoleni ukuthi ziyofunda. Zifundele ukuthini uma seyiphuma ithola imisebenzi. Nazo ke ingane ziyaphuma lapha emsebenzi. Ayikho ithethwe yiwo kanye lamakhompyutha okhuluma ngawo. Ayikho.
Makubane. Seno Makubane. Ha se bolele hore re se ke ra isa bana ba rona dikolong hore ba rutehe. Ba tsebe A E I O. Oh, nduna yenkosi umzukulu wakho phela. Uzithini ngasekhaya wena insizwa kithi? Hayi, phela besihamba kahle konke ekhaya ngibakhe bephini. Uyazi khabazela izinto emani ukwenzela. Lapha emsebenzi sitshela ukuthi kuleli viki ngizoqala ngomsombuluko. Zothunywa esikoleni sokufundela ukushanyela nokolobha phansi. Khona phela ukushayela phansi. Hayi suka. Le nto yazi ngezoshona engane encane nonyaka owodwa zelo. Sengathi thiye wena khabazela sesizonikwa manje imishini ezosebenza ngogesi. Hayi kulula ke lokho nje kulula impela ke lokho. Abe nduna akulula neze. Uyazi imishanyelo esebenza nogesi ifuna abantu abafundile. Ngoba ungathi ukusucindezela lapho kungafanele ucindezelele khona. Kusuke sinamathambo qhuma umshini kuhle kwebhomu kuphela komsebenzi lo. Hayi. Wemvuke. Uyabona thina siyakwazi ukubala thina. Thina le ekhaya kwamaphumulo inkomo sibala ngamatshe thina. Mayingene sibaye thatha itshe ngifaka esikhwameni. Ngene thatha itshe ngifaka esikhwameni. Makubane. Ngoba lo hona halona hono ubeka lije ufaka ngoma sikhwameni ubeka lije ufaka ngoma sikhwameni ubeka lije ufaka ngoma hayisathisa ba. Hona jalo kujwetse batho bangata Makubane balatlhelwa ke bagologolo a ditšhelete go jwetse ka baka la go setse go bala sengo tse di-paysliping tsa bona Gena paka. Izawe. Mandonda wakithi. Please man, I'm sorry ukuthi nini yenze disturb. Wazile yakawanga ukuthi crave. Nimunikile 55 rands. Zinto nizithengile ziyenza 15 rands. Yena wasuka lapho 1 ropa. Weshirwana. Cela naku ngishaya wakusiza. Ya, kwete, hey. Wako wabethu. Hey. Kasaba noma lichirwala ndibona. Bambara. Naira. Ini robile man le nduna. Hayi. Ayishoti le mali. Angithi total yenze 15 rand. Bona unginiki 50 rand. Anginiki 35 rand. Bekara. Anithi mina nikunikile 5 rands aphezulu. Kuthi niyenze ukuthi change yakho ukuthi ingasogolisi. Hayi. Hey wena. Nikunikile man. Wena uzama ukurobha uchirwala. Hey. Le mali iyashota man. Funeka unika uchirwala 5 rand kwakhona. Hey. Uzama ukurobha uchirwala ngoba ucinga akafundanga. Xoleleni bantu abadala. Le mali ngishaya idizi kancane. Ngishaya idizi so. Phuma. Hamba. Hey, Ubona ke mishima. Nako e tlang ha o bala tšhelete. Tsa bonnete ba gore o bolelela le menwana maoto nkuka ke reng. Tswa. Hey. Hey man. Le tseba ke ne ke tse ke nahana man hore ke bule sekolo sa batho ba boholo sa bosiu sena se ba reng ke night school mona hostel bana hey man bongata ba rona ha re ruteha. Polo timer, ngisa timer. Thengisa wena nsipho yokugeza, ngithengisa wena ndwangu, ngithengisa kama lezinwele nawe sibuku. Ipiki mabelane tama. Khethe uthanda. Mfana wami. Nika mina nanti nje le lokugeza le imkeke lena phela ingabulala. Wena babuthini? Awufuni nje lokugeza imikenge. Li cheap man 350. Kanti tana hayi. Ungahlupheki nami mangithi ngisebenza ngiyabona kuyikhabaza. Okay, shop timer. Hey wemfana, hayibo, majaki. Abo. Ushintsho wami. Sorry timer. Sikhohliwe. Thank you timer. Timer. Khabaza ubani usento uthatha kumfana. Oh, hey. Habo. Lobe kwengane inombolo. Lesho thona uthiliyani. Hey. Mna tata didikwe into yonke eqhubeka kulendlu. Cha ngifuna ukupheka akukho milimili akukho mafutha ndisho netyiwa le yembali kodwa wena into tata into ifunayo kuba mawufumane iplate yokutya qho. Inkosikazi. Kwazi uthethela phansi bayeva abantu apha. Ethu andikhathali. Kuba mna ndidikwe kunkinqa. Wena ngokuphakama uyofuna umsebenzi. Nathi sokwazi ufana nabanye abantu siphusha itrol egcwele igrocery. Inkosikazi. Uyayiqonda into yoba abantu baphusha itrol ngabantu abafundileyo bavele ema-college bavele ema-university anayo mna lo mfundo. Utheni ungaye ecollege nase-university? Into yaziyo kukuthengisa ezitoti nathi into yaziyo. Ingxowa
yetoti ayisoze ithenga ingxowa emilimili. Jwarha hamba uyokufunda uzokwazi ufumana umsebenzi kwindawo eziphucukileyo. Ngibona he ijo makubani hayi ngicabanga ukuthi ilungile Mfukeni ngoba nangu ngiyambona u1 no2 no3 engathi light. Ngibona he ha ke tsomona o ditloma ka nke o re mang ka ba mang a di bone manje awusho Mfukeni lo msebenzi wakho wokwenza isikole uzoqhubela kuphi? Oh insizwa. Oh Khabazela Abo. Wemfukani. Lezi ingwembe usubele futhi ibhizinisi lakho lomshayina futhi la. ndo demkhize zena sinombolo tsa mchina kila school sikolo le demkhize asibeke ndo demkhize ibile wena he ke ba tloetsa bodyguard kapa security ya matitchere. Molweni madod. Molo Jwarha. Yibo foni. Ingathi kukho into emezangivela lapha ekhaya. La mfazi ufuna undidivorce uba ndingafundanga. Hayi suka Jwarha uyakugezela lo mfazi. Wayenze kuliqabu njena nje intoni ngoku? Jwarha ukuba bendinguwe ngendimxelela into enye. Yava ke? Ngexesha lobawo bethu noma basikhulisa emakhayeni amandi kupholile bade basifaka nasezikolweni. Yintoni ngoku erong? Kwenzeka ntoni erong kulonto? Uyabona ngingxaki intoni? Ufuna uba thina apha endeni siphile lempilo yabantu abafundileyo. Uyabona ndicinga ntoni? Ndicinga ukuthenga icertificate sibhalwe Dr. Jwarha ndimbonise. Hey Jwarha. Doc, hey Jwarha, oya anje izandla nenyawo mfondini. Lona ubhabhu wayesele engenamyini. Jwarha, yabona ukuba bendinguwe mna bendiza kuba yibouncer. Ethe izintwana ziye ezipatini zabantu ngedeke ezinukayo, imipu nemele. Phela bonja. Bona he. Fara mo he. Letsa metse le bala mo ne. Uyazi Khabazela le ndaba yemfundo kufanele siyithathe kancane. Uyazi ngishiswa yini lokho? Yeah. Ngisho ngoba ngiyangibona wena uma ufikelwa zincwadi eziphuma ekhaya. Uphoqele ukuthi njalo manje ubiza umfukeni akufundele zona ebese ezwa zonke imfihlo zakho. Wengomozi. Sonkodwe. Phela mina ngihlambe kakhulu ngathi uma nje ngelana ngifana nephoyisa. Kufanele ngithi ke ngoma funa. Vala indlebe zakho uthi nqe. Busufuna ngalo eyami incwadi indaba ezami kuphela. Yabona ke noma kunjalo kodwa Khabazela. Yabona le ndaba okufunda fanele sibuyele noma kanjani esikoleni. Izwi lelo ngomusa. Bana. Sonke Dondo. Ukutshela. Hey, yabona lo ukuphethe la. Kufanele nina njengoba ningafundile. Niyabona la. Ukhulunywa ngesikolo sangasese sasebusuku esifana namakhehla afana nanje. Hey, Mkosi langena ijazi etwalo lwemadoda. Isikole sasebusuku sibeko. Hayi bokuthi yadlala wena. Ngityaneke lemfundo uyithole ebusuku ke. Emini bese uyisebenzisa kanjani ke chaza ke? Uma uphambisa isandla umnyama uthi ubona kanjani? Angikhulumi kwabamnyama stupid. Manje mandonda wakithi ubani wazashaya insimbi ashaye nempempe athi prr ukuthi sijigime singene ekrasini. Hayi Shilwane. Yabona leyo nto ufanele siyekele kumfukeni. Yena uzobona ukuthi wenze njani. Thina okumele sikwenze ukuthi nje simsize ukuze yonke lento yakhe ihambe kahle. Yabona ke madoda. Singamnikeza lencane thuba maqinga ukuthi azalo ndaba le ndoba asifunda ingene le ndaba. Angangeni phela mbele nje. Qinisile lapho Khabazela. Uyihlaba esikokosini ngempela. Hayi. Hey manje uphi yena amafukeni wakho? Hayi bahambe noshawe phela bathi bawufuna uthisha bazofundisa esikole. Ngena phakathi munyango futhi wazivulekele. Lumela mbunyathi. Yebo mnumzana. Manje ibani le baba? Usihlasele ngani ke wena mnumzana? Ngikhile kwani ukade basikolo.
Hey, baba, wanianza disappoint man. Uzwile kupona insimbi yakale yathi karen or impempe yakale yathi ukuthi uzongena esikolweni la. Wena ke mnumzane uzofundelani lapha? Ke batla go ba veg. Eni? Veg. Ngaka ya diphoofolo. Ke batla go rantsa le katse le tong ke dikula. Ke di hlatise, ke di peita. Peita. He. Ho jwalo he. Wena Mantwa o ke ba mistress ma'am Mantwa. Oka. Wena silla o ke ba Menier. Kizeo Menier. Now is a mistress ma'am Mantwa. Triple M. Jole fuki moratua. Re tlo patalwa ke department ka pa kwena. Department. Iwa wa puta jwalo. O gona ke Mantwa. O ske wa kenya batho ba ke se ba tsebeng tsa rona man. Mamela here. Ke ba ka le ma teacher a hlwa ka go fetisisa. Ma student a ne ha tswa ka classing a ba etse ba signature. A se khohe a se tsaka dinko. Ha ba tswa e betse le fela. Hi, hey, hello, hi, bye bye. Hey, Fuke. Kurene mfunana nawe. Nami ngifuna ukuzofunda la, ngifundela ukuba uMandela, yobona ungifundise nemati bajayi. Lekho. Aneboluka ho tshwana le ntate Mandela. Uzonukisela ama-student ngotshwala badakwe nomkhaba wakho. Badakwe njengawe. Badakwe nomkhaba. Uyabona ke? Nansi into ekufaneleyo. Kuyo yonke lento lena kuba imfundo undoqo. Yabona ke inene ngathi ke ndafunda ndibe ilanto enanqwenela uba iyo ndisemncinane. Yintoni leyo? Khangela ngosikazi ndibe ngujoki ndimlo phezu kwazo futhi ndibetha ndimkile lephi khona lo hasho lizabe likhona lisindwa nguwe libaleka nawe. Hayi nkosikazi uyabona lamasha abhityileyo anamandla thola noba yintonini unjani uyabhatalwa xa ungujoki. Ewe namfukeni sisikolo esinjani esisikolo sakho esingenayo i-HOD ndifuna ukuba i-HOD yakho as far as I'm concerned. Chawe ha ke ba go fa position e class jwalo chawe man ke ba go nyolla position o mangane yo ke o thona ka dipampiri fela mabagare ke ba ka position data position e uri o ke le sohola ka wena he go be vice principal. Okay. Hayi mfukeni i-HOD ngumuntu ophezulu kakhulu ayisosikoli yabona mfundi i-HOD kafana cinga head of department. Madod akaniyeke indaba olokhuni bangekhundla zoshodi lana asisebenzeni silungisele indawo. Hawu Uyakuthanda. Sophie. Right. Rugiye. Banke mrabuaka. Dumelang bane. Uqolo sisi. Mistress ma'am Mantwa. Okay, mistress ma'am Mantwa. Yintoni bane? Thina asingo bane apha. Sibadala silapha nje. Uxolo sis mistress nanimodisa ngokuba late. Khuluma. Uyaphi jwa? Bendisayoboleka ityepsile nale bhatyi ndithe unobhobho ayazandiripothela. Kulungile, hlala phansi. Next time usithore nako. Siyazi ukuthi sonke lapha sizofunda ngezinto eziphambanile. Impafela hariqale nga diletere, dipalo. Asikhipheni isincwadi sethu siqaleni. Wentombazana najaha manje sifundisa njani lapha? Entate ukephi. Moithuti ntate Mkhize bukephi. Pele o phamisa letso zonke nonke phakamisana dizaka zenu pele bua please. Wemfukeni usho ukuthi njalo thina masifuna ukukhuluma la endlini kufanele siphakamisa izandla. Order please. Yes, ukabulela ukabua montate Moithuti Mkhize.
Ixolo mandonda wakithi niyacela please ningalokhu nibiza baba Makiza nilokhu nimubiza nemanye amagama angawayazi nilokhu nithi mathutu anithi niyaliyazi ligama laka baba Makiza lesikolo ukuthi iJames. Utheni wanqumalo bavule isikole lumeti lungile yobonana over ena he ki A ichong he ki uzwe Mantwa. Hasi ki A. Ki se o ki tema fulufulu ho ki batwana man. Ki sori banki. Abona ke ngolo ka mafuwa. Masifunisa wena njengendoda eneziqile. Yeah. Yes. Letter ena he ki A. Ri A. Again. Oh, baithuti. Puki hare again. O bolela hore phethang hape. Mfuke kawuthi ndibashukumise nje kancinci kwa Bye chawu. Hey wena no papa into le Hey. Ngukhe. hayi awukela uGilu lo ula welandi ayingola welandi ngukhi kaholi hlahla nohadede uvala umlomo wakho wena Ha wayithenga inyoka emgodini wamfasa nje wena babayi ukusho kwana ukushaka lemvuku mina ngezwe. hey Makubani nawe jwaga kwenye mfazi wakho hlala phansi bani class yami lena damn it Toilet. hey into le Kama awudoda. Mkhanga. hayi iphuma manihamba uyochama babali machamela class yami Chirali into le hey Nqa. Hayi sibani. Musu kungaphela uchawe. Isiphamano legama. Ileli gama olibhalwa ngabe uyothatha isikweletu. Noma mhlawumbe yebhange uyoboleka imali. Chawu. Ere banki. Ba ba ruta menthele yore ba tsong ngona. Are here. 1 by 1 is 1. 2 by 2 is 4. 3 by 3 is 9. Right. 1 by 1 is 1. 2 by 2 is 4. 3 by 3 is 9. Hola! 1 by 1 is 1. 2 by 2 is 4. 3 by 3 is 9. 1 by 1 is 1. 2 by 2 is 4. And 3 by 3 is 9. 1 by 1 is 1. 2 by 2 by 4. 3 by 3 is 9. 1 by 1 is 1. Umano. Uno. Ngena phakathi kuyazivuleke. Sanibona. Cha ningethuki bandla. Nawe khabazela ningethuka akukho nkingi. Nami ngithe angize la esikolweni ngizofunda. Hayi